وأنا أجايب ربنا أجاي أستاذ طالب أيه أجايب أن أجاي كيس أبي كانت وان إسلام ما برمان وان أجاهيني ماشي نما إسلامة اللي وان أرجيني ماشي أمن تامبرو أكا بروتستانتي أكا أرثوذكسي مال قربو سني جرام بيتو نم إسلامة هم مراتا يا كسر أنين إبما جتوا وان قرد درباني بجتة نمني ساتوري يروجل قباب نما أسرقنو شيء إساق إنفاجتشو سرت ساتوري أرجنام بق أجلا في جم مراتا صداته إيجا سينام نكون إسلامة إنام نكون نما براتة ولا كل لما في حجتها موتومات حقته أرجع هو بته إيجا جد إسلامة إيجا فكان بيجاو بانك إيشي بيجاو بانك بق أجل كبه إن دو ماله وندي تكو إسلام ما سن وانك بته مراتو يدراني مراتو يداجر ماتين اتياء أتي وان كان إفتو كدوت من ناجرني لبو كان كيف إبا مملك كنامي تجرا إني وانس أجاي على كل حال آخر من يالا في دني ربي سفيسه أها أدان دونه ون إبا ما يادات قبيادة جاني الدبي كويس وندمه من يالو نبرو بقيت أنت ستام مميزة مالات هايمان وتودس الله ونقول أمس شجعنا ناس سووا سنيجر الناس قبل كده نقدر ini zantar desa so yifara nabba wan di ako mo abro banaburutan ay karbu kababut ሽቶዋቸው ራሱ ያስጠላል ሰውን ይገላል የሚያሳብሉት ናቸው ለምን እኛ ማበል እንፈልጋለን ስለዚህ እነሱ ሰውን ለመግዛት የሚሰሩት ነገር ነው ተብሎ የሚታሰብ ነገር ነበር ከዛንታም እኛ በአንድ ላይ ሄደን በዚህ ጋም ያለን ትንሽም ያማመኝ ነበር ይሳቅ ራሱ ይናገር ነበር ከዛም በላይ ምን ተማን ታንሻክም ቤት መሰዲ ዩስዲ እንዴት ነው ብለን ከዛም አጭገደል ማለት ላይ ደግሞ እሺ አዛስ የልታጥ የታከቱ በኋላ ነገሮች ሁሉ ለነገር ወጣይ አትን ቤት ገባው ነገር ሞዴል ተነብ ተከምሻለ ዲፈረንስ ተሳለ ያ ቢጮው በአናቱ ነው ሌላ ነገር ላይ አይ ከዛው በኋላ ትሪትመንቱን አግኝቼ እዚህ ስመጣ ቀጥታ ላይ ነገር ተወራ ይሰማል ከጀመረ ሰው እየተናገረ አንተ ገብተህ ለምን ውስጥ ነው የገባው ያንተ ችግርስ ምንድነው እንዴት እንዳይን ነገር ተከተለ አሁን ችግር ራስ ለምጣ ሰው እየሸሸለም ደማሸሸ ማለት በማለት ብዙ ነገሮች ለማውራት ነበር እንዝሮ እየሰማሁት ያማመኝ ነበር የሰማሁት አልፋለ እሱ አይደለም ግን ዋናኛው ነገር በሽታ ራሱን ችሎ ሰው እስከሆነ ድረስ በሽታ ተሸክመን እንኳን ምን ነው ቢፈልግ ያምያል ቢፈልግ ሳያም ያልፋል በሽታ በእኛ ላይ የተሰራ ነገር ነው እንጂ ታስቦ የሚመጣ ነገር አለ ከዛም ባንዳ ነገሮችን እነሱ ስላወራ ውስጤታ እነሱ ትክክል ነው የሚከተለው አንድ ማን ነገር አይደለም አሁን እኛው ሃይማኖት እዚህ ጋም ብንመጣ ኮይጎም ብንሄድ አመርጋም ብንሄድ ሰው ተከትሎም ስለማያውቅ ሰምቶም ስለማያውቅ ስመጣ በመጀመሪያ እንደዚህ በቃ ግዴታ ሲገበላችሁ ድረስ በቀጥታ አላሁ ዋና ምን ይገርገኝ አላሁ አክበር ቶሎ አይቀማል በራይ ሲገል ነው ተብሎ አርጋጅራይ ምን ይላሉ ሃይማኖትን ነው የሚፈርሰው ሃይማኖት ላይ ነው በቃ ሰው ሁሉ የራሱ ሃይማኖት አለ የራሱ ባህል አለ ያን ሃይማኖት የተከተለ ሰው ደንብም ሊሰራ አይችልም አሁን እኛ ጋር ሰው ከፍት ዘሎ ነው የሚያጋው ያው ላይ ቀራል ተብሎ ይታሰበና ሰታጋባው ነገር ተሆናል ይባላል ትሞታለህ ወይ እንድታረጋል የልጅን ችግር እንዲ ባህል ማሰረን ተብሎ ያለው ነገር በቃ አንተ ላይ ይደመደም ስለዚህ ሃይማኖት ይሄ ባህልን ይከለክላል አይከለክልም ስለዚህ ስለማይከለክል እንደዛ አይደለም ይሄ ህይወት ጉዳይ ነው ስለዚህ ለህይወታችን ስንል ምናረጋቸው ነገሮች ናቸው ያን የግዴታ ቀስ ብለን ነገም ተናግረን ከነሱ ጋር ይተቀስ ይስጥል አንዱን ሲያስተምር ለኔ ሰማው ሄዶ ጓደኛውን ሲያስረዳ አንደኛው እንዲ የተጠማመደን ቢያንስ 10 ስንሆን እዛ ጋር አምስቶቹን እኛ ተከፋፍለን ወደ ራስ ማድረግ እንችላለን ትክክለኛ ሞዴል ስለተፈለገ ማለት ቀድሞ አልነበረምና ተሰምቶም ስለማይታወቅ እዚህ ስንመጣ እንደሌላ ነገር ነው ታዲያ እነሱ ሰውን ያሳብደል ተብሎ ነው ይሄን አንድ እንደው ሴት ልጅ ደውዬ ወደ ነገር ልንመጣ ነው ሴት ልጅ ለምን ከዚህ ቅድሚያ ተነግሮ ስለነበረ ወይ ከተማ ወጣ ያለው እዛ ጋር ነበረው ኑሮ ዘይቤው እንደዚህ ሰው እዚህ ነበረው እንደዚህ ነው ከዚህ ሄደው ከሰው ጋር ባንድ ላይ የበላ የጠጣ ይዝናና ሰው የሚማማራ አያውቁ እዚህ ነው ሙሉ በሙሉ በሰው ጋር ብስት ነገሮች ተማራለ ከሰው ጋር ያለው ነገር waan isin dhaabuu iqartaaga jecha doktorri keenya doktor Jeelaan jedhan santu dhugaa ta'uu isaa mirkaneessee ilaale akki da'awaa itti gootan haa hafu isinumaa haa arganii kunoo kun islaama jedhanii isinuu haa beekanii kunuu da'awaa isa jalqabaa jechuu sana gartanii jecha sanii wal fudhataa jechuu amma inni maal jedhaa jira
hamariin yoo dhattan kan gaatoo yoo seentan kan gaatoo jedhama guutuun hawaasa bal'aa wayii. Ummanni kun waan islaamumaa argeetuun beeyneef namni itti dhiyaate hin maraataa. Islaama dhiyaannaan bakka hin maraataa jedhan hin du'aa jedhan. Ufiillee aadaa namarraa mulqa islaamummaan jechuutti beekanii. Kana barsiisan. Akka namni islaamummaan qabanneef akka namni jibbaa islaamummaa ummata keessatti darbanii. Namni dhara kana hojjete bara ortodoksii fi ummata pheenxee. Sharrii kana namni dalaga. Amma inni kunoo inni dhibamee jennaan ammaa du'aa baqa maraachifte jechuutti yaadan. Islaamummaa qabate kan amma hin jira. Inumaa baga rabbi fayyisee yookaan nama kana. Silaa safara kanaan dhufnu dhugattu suuqaafas inni du'e. Islaamaa jennaan inni dhufuun namni dhumatu jedhanii silaa lafarraa nu haadhan jecha. Ooyyuu nu fixanii taatu. Walaakin rabbi isa hambisuudhaan hafnee bara. Rabbi isa hambisuudhaan. Amma uummanni reef nuti koottaa jennu sun waan dhufuu didaa jiru beektu kanuma sodaatu. Kana sodaatan. Amma waan yoo jedhan inni duunaa fudhatee jechuudha. Amma naannoo tokko keessatti waan akkanaa jedhaniimi. Naannoo Gujii lixaa garoodhaan kana keessatti maal jedhanii barsiisan beeytani islaama yoo ka itti kalooftan taate mitira tokko asitti yoo ka itti kalooftan taate warra falfala akka addunyaatti likardii fudhatee deemu waan taate barnoota irraa baddanii jiru jireenya irraa baddanii duubatti illee duratti islaama afoolleen deemina irraa fagaadhaa jedhanii sharri hagana gahu kana keessa. Raasaa bakka akka nama konkolaataa mitira konkolaataaf aansan nama rabbi amalee faanii. Akkasitti bifa kanaan. Amma inni garaa nama nyaatu noormaalii uummata waan san haasawee miti. Namni bara dhibamaan kan dhibee kana addunyaa tana keessatti akka nama dhibame namni nama fayyisu namni nama silaa nama yaalu nama fayyaa qabutu dhibamaa ofii yaalata. Uummata silaa fayyaa qaba jedhamee ergaan rabbiitiif ergaan ergamaa rabbiillee bira kaa'e kanatu inni nu mataan isaatu dhibama. Osoo dhibamaa ta'uu baate dhibamaa kana fayyisuun nama rakkisu. Islaamummaa jechuun kana jennee silaa waa'ee bareeduma islaamummaatiif jiruuf jireenya islaamummaan amantii maal jennee addunyaatti himuuf akka hin hojjanne namni kana hojjetaa hin jiru. Kanaafuu warri amaanaa baate manatti galee jennaan warri baaxila baate ammoo afaan baafatee maqa xureessaan malee islaamummaa akka hin dandeenye waan beekaniif isliminnaa kayaazuu timootallee leelaa xunqalaanoo jedhanii kanaan maqaa. Ustaaz Daalib waan nama ajaa'ibu. Sheekni Sheek Abdul Fattaan reef hamar keessa maal jedhan dubbii dhugaa. Akkam goonu uummata kana maal inni itti dhaanidha jennaan uummanni manzaaraa guuratee mana gayyaa eemi jennaaniin har'a nu islaama bichaa jennee itti gudhannee bichaa haa gallu namni jedhe isaanii abbo qiyaamaas rabbi as nu deebisaan nu beeynu hin ta'u har'uma sallamsiifna. Mana isaan illee jaalatanii itti waa kuma qaban. Namni amantii biraa fuudhanii achi keessa seenanii jennaan tuuta isaanii. Jechi kun ana jecha san kiiloo guddatti fudhadha dhugaa dubbachuu. Akkuma nu islaamaatu egaa argan ga'e nuti fagoo xaarree bara. Shahaadaa qabsiisuun hafee kitaaba itti himuun hafee ziyaarreetumaan nu islaama jennee nagaa gaafannee biraalin dhaa. Doktor Jeelaaniin innuu daawaa nuun jedhanii jiranii jedha. Wallaahi jechuun adaa dubbiin hagana geettii jechuudha. ولكن دون مالي أم إمهمنا جنّاميره نمو كرشة شهادة قبل دون اللي قال قرو أصول أقنيتو كيساتا أني أكا إسلام يورياتن هم مرانة هم من نسون أرجع راجع إسلام النبي رفيق قال نجان جر راجع شوف بيك كنو دعوة راجع شورا ولي كذي كبودة جتشي شيخ عبد الفتاح أفاني بيسون هيك كبودة والفتاة قبا الحمد لله رب العالمين ميلان كيس ديمو كان إسلام إجان أرجون غاريدا ربي سنهاتيسو بيكناس ديني ربي هاكبسيسو ربي ديني هاكبسيسو وسو إسلام نمرتي مكينا غورتي باديا إساني كان كيس ديم أجراتي وقت خير قد جرا اللهم صل وسلم على محمد.